gahuza imiryango mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabashuje inshuti muteze amatwi BBC ni umwanya w'ikiganiro cy'imvo n'imvano. Turi kuwa gatandatu tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020. Mu mvo n'imvano y'uyu munsi turareba uburyo ubuzima bugenda bugaruka mu Rwanda nyuma y'aho leta y'u Rwanda itangarije kurekura ingendo hagati y'intara n'umujyi wa Kigali, uretse imijyi ya Rusizi na Rubavu ihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere ka Kirehe gahana imbibi n'igihugu cya Tanzania. Muri iki kiganiro ariko turibanda ku buryo ubuzima bugenda bugaruka mu mijyi yo hanze ya Kigali. Turanyarukira mu mijyi ya Nyanza na Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Huye birazwi ko ari umujyi ubuzima n'imibereho yawo bishamikiye ku mashuri makuru. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro, twandikire kuri info@bbc.co.uk. Abandi baganiriye n'imvo n'imvano ni abakora umuziki cyane cyane bawukoreraga muri kaminuza y'u Rwanda mu mahoteli ndetse n'utubari. Ibikorwa by'umuziki n'imyidagaduro nabyo bikaba bitarasubukurwa. Murakoze cyane, ni ikiganiro imvo n'imvano. Ndi hano mu mujyi wa Huye ndaganira n'abantu batandukanye. Ubu noneho nari ngeze ku bahanzi. Uravugana na Rutabana, ni umuhanzi nyarwanda. Nkaba ncuranga gitari ya live, ndirimbana n'umuziki wa live na gitari. Yes, dushyirireho. Byabakundana bitanu tuzi na mama ya mwashushusheri ndetse n'ayandi. Byabakundana bitanu tuzi na mama ya mwashushusheri ndetse n'aya ndariko nge nahisemo kugwira kurekera mukobwa nge nahisemo. Umuziki wanjye ngukorera mu Rwanda, by'umwihariko mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, kuko niho ntuye ubu ngubu. Birumvikana ko ari ngukorera cyane. Ariko muri iki gihe cya COVID uburicaye uri gukora iki? Ntabwo bikubangamiye? Muri iki gihe cya COVID birumvikana birambangamiye kubera yuko nta bitaramo umuntu abasha gukora ngo yinjize amafaranga. Ariko nanone ntabwo navuga yuko ndi gukora ubusa, kuko ni umwanya mwiza wo kwitekerezaho no kureba uburyo umuntu agomba gukora ibintu neza mu buryo burushijeho. Kubera yuko umwanya munini ndi kuwumara ndi kwiga ibintu bishyashya, ndi kwiga uburyo nshobora gukomeza gukoramo uyu muziki, kugira ngo iyi COVID izaba yarangiye nzabe hari undi rwego ndiho mu bijyanye na muzika no gukora umuziki. Ni ukuvuga ngo nubwo ibitaramo bitari kuba, mutari gushobora gucuranga mu tubari, mu mahoteli, ahantu hatandukanye kubera COVID, ntabwo mwicaye ubusa? Ntabwo twicaye ubusa, cyane yuko ubu ngubu turi kugerageza tukanakora ibitaramo mu buryo buri online dukoresheje social media, Instagram, YouTube, ariko giye cyane cyane gukoresha Instagram kuko niho hantu hari korohera abantu kujyayo, tukabasha kubataramira tuganira, ukabona ibintu byiza ku buryo nabyo biri kugenda bituzanira abafana hagati aho, ukabona ko ni ibintu byiza. Biroroshye, bimeze nk'uko byari bimeze mbere ya COVID? Birumvikana ntabwo byoroshye, cyane ko ibyo ngibyo dukora live mu buryo buri online nta mafaranga tubona uretse wenda abakunzi bashyashya tubona. Yes, urumva ko rero ntabwo byoroshye muri rusange, ariko nyine ntabwo tugomba gucika intege kubera ko ibintu by'ubuhanzi iyo ubikora ubikunze igihe cyose ugomba kugerageza kureba uburyo cyo wabikora. Hari abavuga ko ubuhanzi bwarapfuye cyangwa se bwacitse intege kubera COVID-19, igihe turimo cyo kwirinda, bavuga ko ubuhanzi bwapfuye. Umuntu ubivuze ntabwo yaba abeshye, kuko urasanga ibikorwa by'imyidagaduro ntabwo biri kwemera, ntabwo biri gukora. Bivuze nk'umuntu wari utunzwe n'ibikorwa by'imyidagaduro byonyine y'entertaining abantu gusa, ubu ngubu
ntabwo nahamya yuko yabasha kwinjiza amafaranga kubera entertainment, ntabwo biri gukunda, uretse wenda kugira icyizere cy'uko bizarangira, hanyuma ababikora bakarushaho kwiga neza uburyo bagomba kuzabikora, bakavuga bati wenda tuzabisubukura iyi covid mu gihe izaba irangiye. Ariko ubu ngubu abantu bakora ubuhanzi ndahamya ko babayeho, abenshi babayeho mu bundi buryo butandukanye n'iby'ubuhanzi bakora, keretse bamwe na bamwe nk'uko navuze ko hari ibitaramo turi gukora mu buryo buri online, wenda nkanjye ndicurangira nta kibazo, ariko hari abakenera abacuranzi babacurangira kugira ngo bakore performance nziza. None icyo gihe nimba akeneye abacuranzi akaba yakwiyeranja akareba akora andi mafaranga, none akishyura abo ba artiste bacuranga. Abo ba artiste rero nibo bashobora kuba hari icyo binjiza rero kivuye mu buhanzi, ariko urumva yuko ni bakeya kandi nabo ubwo bishyurwa makeya, kubera yuko babona yuko n'ubundi uwo nguwo bari gufasha atari bwinjiza amafaranga, ahubwo wenda agira ngo inganzo y'itazima agomeze kwiteza imbere muri ubwo buryo. kuri BBC gahuza imiryango